Pasukan Rusia menggunakan mortir, RPG, ATGM, hingga senapan mesin dalam menyerang posisi tentara Ukraina di Kremenaya, Хоть, seperti rekaman yang и beredar малыми, di но уверенно Telegram шагаем, pada Minggu продвигаемся вперед все ближе и 26 ближе. Maret Встречаем 2023. противника. Каждая Dalam посадка, keterangan каждый unggahan новый освобожденный disebutkan участок — это inilah всегда laporan формирование tentang новых serangan позиций, Brigade Keempat создание Rusia укреплений для di area сохранения личного Kremenaya. состава. Penyerangan Делается, в dibantu общем, все pengintaian необходимое. Ну и, dari drone. соответственно, Sebagian разведка и tembakan оперативное diluncurkan dari деление dalam parit. позволяют целиком Selain выполнять. itu, Brigade 4 Rusia juga mengerahkan tank dalam menggempur benteng prajurit Ukraina. Sebagian serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Sayangnya tidak dirincikan total kerugian dan prajurit Ukraina yang dieliminir. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.